جا ارکس لاولو بن تماشاوان برز بولتنه کنو اجواره به پیشکش کرن و افجی سرنوچنه. شاندکن و ناراتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه یا لهرم کردستان سردان اوفیس پارتیا دموکرات کردستان ایران کرد. و که ایراد ده گلان سال 2005 شیخ معشوق خزنوی جعلی استخبارات اولهی اسمانی رژیم اسد و هاتا رواندن ده یکی حزیران همان ساله ده در میویل گورستان که باجار دیرازوره هاتا دیتن. جمس جفری شانده امریکای تایبت جبو دوباره سلاوه سروک بارزانی و شاندک امریکی داوین گوهرترین میدانی شر دیجی تروریست داعش لسوریه و عراق گوتو بیش کرن. هر دو آلیان تکز کرن که هینا رخصنا تروریستی داعش مترسیه لسر اولهی عراق و سوریه دروز دکه. سروک بارزانی لگل شاندک پلبلند امریکی جویا و هر دو آلیان تکزی لسر و چنده کرن که هینا داعش مترسیه لسر آسائش و اولهی سوریه و عراق دروز دکه. سروک مسعود بارزانی لصلاح الدین پیشوازی لشاندک پلبلند امریکی کرد کوش دیوید ساتر فیلد جگری وزیر درب امریکا با کاروبار روشالات نوین و وکالتو جوی هود جگری بالویز امریکا لعراق و ستیو ویگن قنصل امریکا لهولیرو جنرال پاول لاکا میرا بر پرس اپراسیون لشکری لدجی داعش پیکاتبو د جوین دروش سیاسی عراق و نافچه هاتا گوتو بیش کرنوشان دا میوان او چند جیجه سروک بارزانی را تکس کرن کو پیوسته پیواندی نبر حولرو بغداد باشتر ببنو او پیواندی بکبنه برجوندی عراق و هرم کردستان دا هروها د جوین دا داوین گوهارتنین میدانی شردجی تروریستین داعشه لسوریه و عراق هاتنا گوتو بیش کرن هر دو آلیان تکازی لسروی چنده کرن کو راستا ریخستنا تروریستی داعش هاتی جناب برن لهینا ریخستنا تروریستی داعش ماترسیا کامازن لسر اولهی عراق و سوریه درزدکه. شاندک نونراتی انجمن اجتماعی کرد سوریه یا لهرم کردستان سردان اوفیس پارتیا دموکرات کردستان ایران کرد. دو شاندک نونراتی انجمن اجتماعی کرد سوریه به سروکاتی نواف رشید سردان اوفیس پارتیا دموکرات کردستان ایران کرد. جعالی خالد و نوشا نونر پارتیا نابوری و آرمانج زیباری و حسن ملک اندامین کمیته تکلیان و هات پیشوازی کرن. ده سردان در روشا سوریه بگشتی و یا روش آوای کردستان به تایبتی و دست پیشخاری فرنسیج با یک ریزیان بالا کردی. اروها بحثا روشا کردان لی ایرانی و بن پیکرنین در حقی کردان ده تین انجام دان هاتن کرن. جيمس جيفري شاندي امريكا تايبتج بو سوريا جي روجنامه شرق الاوسط رغوت كوغهرتنا بشار الاسد ند استراتيجيه امريكا ديا امريكا ود سياسه فشار ده بردوام به حتى كو حكومه كانوا للشام ورابيك انين شانده تایبت امریکا جبوی سوریه دبیجه کو آرمانجا امریکان گوهرتنا بشار الاسد بلکو گوهرتنا رژیم سوریه و ایریشن حال ادلب روددن سنور دارن. جيمس جيفري شانده امريكا تايبت جي بوي سوريا جي روجنامه شرق الاوسط را راگهاند كو موسكو جي واشنطن را گوتيكو او ايريشن لادلبتين انجام دان سنور دارنو ايريش و هيئة تحرير الشام بكنا ارماج داكو ايدي ايريش بنگها حميميميا روسي لازقية نكن هروها جيفري گوت کو اگر ایریش لادلبنونا راوستاندن امریکا لهمبر بردامیا ایریشان ویله باکورو روش آوای سوریه فشار زیده بکه. جيمس جيفري گوت جيكو گوهارتنا بشار الاسد ند استراتيجية امريكا ده واشنطن و ده فشار ده لسر شامه بردوام به داكو سزاين ابوري بسر شامه ده ورنا سپاندن و امريكا و سياسة فشار ده بردوام به حتى كو حكومتك نو لشامه وره بكانين. جيمس جيفري گوت جيكو امريكا و تركيا درباره هواکرنا نافچه آرام ده گوتو بیجیان ده بردوام نو پیش و چون ده و درباره ده هنه امریکا دخوازه لگل جار سرکرنا کریز سوریه و میلیسین ایرانیج سوریه ورنه در خستن جبر هبونا هزان ده سوریه ده و کبریا سالا 2011 وگره. شانده امریکای تایبت جبوی سوریه تکز کرکو امریکا رینا ده ایران بو شایل باکور و روشحالات سوریه پر بکیو
هاتیە خویاکردن و ئێران وێ ئێریشان ئەنجام بدێ و بێگومان ئەمریکا وێ بێ توندی بەرسبە هەر ئێریشەکە ئێرانی بدێ. بله تماشاوان هێژا لەسەر داوین پێشاتێن ڕەوشە سووریە بە تایبەتی داوین داخوایانیا جیمز جفری شاندەیە ئەمریکا تایبەت ji بۆ سووریە دەرباری ڕەوشە سووریە بگشتیە me بهتر لەسەر vê mijarê rawestin li gel mêvanê me Dr. Mahmud Abbas şrovekarê siyasîn hatev lê bultenê dibe Dr. dem hate baş ve wekun hat di raporta me dihat James Jeffrey dibêje guhertina Beşar el-Esed ne di stratîjeta Amerîkayê de ye yani dema ku James Jeffrey vê yekê dibêje çi şrovejêre tê kirin Pastım Slav Rez. Tebet axıftna vina gofte gurîlê mezînê gelekî kurtirej ve axıftna bu serokterê bugay. Ew qet fazê di axıftnayê de gofte got her du aliyadê ne tu bêjê divê lazim sistem her de bêgwartin. Em nebes li kesekî terê digerin weka serokekî em vîna biguher û sistem bimînî. James Jeffrey gelekî kurtir ji kesatiya Beşar Esed axıftna xwe dikê. Yani ev axiftin ez bahor dikim gelekî gurtiriş ve axiftinê wê berîn ha beriya salekê û demekê wextê got destpêka got Putin ew nevî Putin û Trump lev dikirin ser pêşkirêka Sûrî bi taybet. Hingî ev Trump giha wê warî gormî leşkerê xwe bikişêne û bilkî sistêma Sûrî bimînî heta bigihê warekî hilbijartinê دستور بگوارتن به ایرو جفری وینا از بقیب گله که خورتر بود یا تخوازه اینو سیستم بکرید بگوارتن ند بس بکسایتیا بشار خودت نیزین باش دکتور yani استراتیجیت امریکا یا نودا یا کو هاتیه دارشتن yani دما کو جیمز جفری وی کید بیجه هلبت وکو تگوت نامه که دگینه yani چه جور استراتیجیت که اف استراتیجیت امریکا دما کو دبیجه گوهرتنا بشار الاسد نه د استراتیجیت وان ده yani چه تواتیه ده مشكلة قهرتنا بشار أسد وكسرتكي ند باستراتيجية أمريكية بس سيستما سوري تمام يعني رجيم تبدأ بخورة أو دي استراتيجية أمريكية أبناء دكبيوي واردة إنه أمريكا دخل ياكرن إنه دهرما سوري ده أو درجات عنابين تمامي ده ويدر نكبي أرنا كوكيد نقباوي روسيا ده بقريت يخل ياكرن نزيك أدبهار دكرن وي رونشتنك چه ببی لسوچی دروسیا از بهار کنم اول روشنا یک امین بی گو بلکی پورتی سر سوریا بی گفتگو کرند نقبا روسیا امریکا ده اما هات دی خویا کرن انو امریکا گلک جارا آخفتنی خوی دیپلوماسی و نیتو دی خود هندوی سر عرضی ده گلک جارا ابرد دی خویا کرن دی پیشکش کرن مثلا ده جه کی دی بیجی ده نفس اوی مجارد بیجی سر حرم آرام دبي انه قفت هنا كوكيد نقبا ما وتركيا هنا بس امغانا بوار ما انه ام كارن به هرمها عربك جوزودستيه لتركيا نكي بس دالي دي بحثناك انه كاكيه به عرب باش دكتور امي بحثا نافچه ارام بكن امي ون سروي خالي اگر ام بحثا ایریشن کو لسر باکور سوریه ته انجام دام به تایبتی ادلبو گندوار حمایه جفری دبیجه ایریشن لسر باکور سوریه به تایبتی ادلب سینور دارن یعنی ام دکارن و یکی بجن یان جی اویکته و ته روسیا و امریکا ج تبایا تفگرن لشکرین کو لسوریه ته انجام دان آگدارن اویکته و ته او كوا دوختكم هو اللي ميزه بتمامي يعني دوارك كده امريكا وروسيا دوارك كده في اللبن يجبروا انه هردو ببرا حسيت في وقت كسر وقت هيئه تحرير الشام حسيت في وار يعني هيزنا توريست جرك سر ميداني بنمين بس امريكا وقتكم باخذني دكي هنا جيت خي وقت وارك زور دستيه سر روسيا ده او دافازيه خو بهتر لكي ده هيدروجلاتي فوراتي ده ذهبونا سوري امريكا هندوري رجلاتي فوراتي ده مثلا امين ومنك ديش اللي بدي امريكا فيك اني ولو جيمس جيفري بحث نكد يعني مثلا او جبينا جو سلوك عشائر العين عيسى تشكرن او جي امريكي اللي بيشتن دواره كده جو يعني زور دستيه فينا روسيا ده بالتايبات جو بزعل ميزين روسيا فيش هنا بروجه كهج جو ريجيم يقول للجرمز شيكي يعني اب اخذني هذا كل وقتي قلت ديك دوار دبلوماسي ده ضغطك دخلنا سر هذا نبو انه امريكا في جرتيا ابوزيسيون سوري تيك وقت هيئه تحرير الشام ام دبيا قبل نصر ابو انه امريكا وفي جرتيا كد وقت انه نصر قائمه ارهابيه ديال الجبهه الامريكيه تشل الجبهه الامريكيه تشل الجبهه الروسيه اجكي
لبيدي طبعا روس امريكا بيشتها دواره جديده اخذت جيمس جيفري انه وقت وقف بيكرن وزوردستي بيسر ابوزيسيون ودركه هاي زوردستي كي بخيسر ملطي عاشتي دوردا اب ملطيها هاي بخي كوشباري كي تشيكي ديس زوردستي كي سر امريكي سر اوروبيا وانا تشيكي دبي واري هذا اخفتر بهتر قدواره كي يقولون والله مثلا اف اوبوزيسيون برازيل نيهلاندن يعني اي كي ديتش كده اخويا كرن انه اف كاريكو هذا كرن قفتقود نقبامه وروسيا ذهب وجمر قوتن انه امي في اوبراسيون رابن جبر انه اي شيء سر حميمي كر بس تشيك بيجي بانه تشتيقو ما بابر اتفاق كر نهاية زيادة ترشيد بي قصدا وینا انه تشتغل روسيا بكي جركا حبونا امريكا سرحبي بيتشلو انه امريكا دخازي وقتي روسيا تشتكي بكي هندرو مثلا جبوني روجلاتي فراتي جركا دخا اوليج امريكيه بفرسلوي ويتشكي اما ها امريكا دخازي بدي خويا كرن انه از بشجريكا سوري از رولك جرين هاتي سرت ليزم طبعا نجبر برجونديا مناطق كرد بجبر برجونديا امريكي بكري بقري هناك برجونديا اسرائيلي جديده وهناك جبر انه انها ضغطك رمضان سر ايراني تكرن از باوردكم ابا خفنا عاشكي دكذوي وارده هناك ضغط سر ايراني يشتكرن دبي كاري هذا بوقت وقت وزير وينا خارجيه شو عراقي فجاه يعني باشه دكتور انها امريكا دخوازا حكومة كانون للشام هديكا بنارينا تا اف حكومة انو ياكو امريكا دخوازا ويدكا ويتشاوابه ويبتشرنجيبه طبعا هان هون كاري اخذناها بالضبط ويتشلو بيكي بس امريكي دخوازين وقتيقو حكومة انو تشيبي كرين بتيبات جرك حكومتك هالبجارتني ولي حكومتك نتوي ولي مناطق كرد او مناطق ديج كي هرمي هناك اوج كتيد اماده ببن يعني از بهور دكم طبعا ابوزيسيوني وكا مصر وكا افكاسيغو بينها امريكا بريارة خجوا صانديه حسيب ناك ابوزيسيون او لا امريكا كتيد يعني قبول لك كتيد اماده لي دو خازيغو ابوز بنجها ريجيم بتمام بيغارتن يعني هالبجارتني آرام تدشيبن هي ديمقراطية تدشيبن يعني هزي بينها أمريكي أيكاريا أو كذا آمادة ببن يعني از باوردك دخازي بري وينا جركا دستور بيغارتن دستورك جو أمريكي كسر موافقة بكن هذا دستور جو روسيا تاني أمريكا سر نموافقا سر قالك خالتي ده نا آمادة امريكا ولو نادي ياكل بس هي صار سوريا وبتيبت روسيا فراتي حرمك فيدرال بي هي امريكا بينادي زي ياكل دوارك دبلوماسيه ولو باش دفع حكومتها النودا ياكو نارينا تحت تشرا ديك وما في قال كرد برشاف ورا قرتن ينجي وما في وان باراستيبه يعني هون كاريبنا هاد فيك كده بيجي يجبرقون ناكوكي دنا قبار روسيا امريكا تسر في حنا بتايبتو كو امزان امريكا وروسيا او نيجو بريارا يك امين تالي بدن جبوني سوريا امريكا حتى رجانها لسر فدراليا سوري دقري سر فدراليا قولوا سيستما فدرالي بيداني يا لا مركزي روسيا بتايبت اصرار دك هيج كي قالك زوردستي بردي سر حميهزا انه لازم او ريجيما مركزي بميني ولو ما في كورتدا وكما في إدارة كذاتية وكما في كلتوري وناتي البدنا كوكي قال لك خورت وقت روسيا 2016 حتى 2016 جكي حتى بري أمريكا 14 جكي أوي ندجي فيدرالية اللي از بهورية دم وقتي گفتگو دست پی بکن قبا هر دو كذا وما في كردا دندرو سوري ده بيداني بس حتى كي جواري قالوا حتى فيدرالية يعني دوارك كلتوري إدارة ذاتية ده أبناء هم مكارينها بنا بيجي وحتى أصبح وردكم إنه أمريكي وروسي جنكار بنا بيجن كافي شاوشي دقفتو قولي وريد أبناء باش دكتور محمود تدسبك ده بحثا گوتو بيجين ادنابرا امريكا وتركيا درباري افاكرنا نفچه آرام لروجالات چمي فراتي كر جيمس جيفري دبيجا گوتو بيجين امريكا وتركيا درباري نفچه آرام بيجوا چونام دس خواتينه تركيا جيج علي خو دبيجا او جري كفتنين يزيغونه يعني جبرچ لدوانين هر دو ولاتهم بروواجي هبل صدما بهيك چيه هون ميسيني هرتمجكي ناكوكي نقابا ميديا وقتي دت كون سرمية نقابات تركيا والامريكا ده حتى وقتي سر من بيجيبوا
دائما تركات قلت من باجتماع كتير سيما أمو أمريكا ما يفبر بك أمريكا سرواري براكتي ده هذا خويا كن قلت شيء بأمريكا تركي بيجن تشتم في هاتنا تشتم ديناتنا هبو شونا جيمس جيفري جارات علي وقت قلت شو قاصر وجالوي ديما مو زاني دواري ميديا ده هذا قلت نجكي إنه نجهتنا وخالي جو أمريكا تركي تخازن قال لك ناكو كي هنا أمريكا إصرار أصبحوردكم جيمس جيفري قال لك بقولي سرسكني إنه أوضع قاضية تركي إنه لازم هذي كرد إنه قصد ويبجي أبناء هرمي هرن دوي هرما آرام ده بهوردكم أمريكا أبناء سرفينا بريش تكني ناهي لهري ليد خوازي هنا كديت ده آماده بكي دور ده لبيتري دي خويا كرن إنه وقتي جو أما آخرتنا جيمس جيفري جارة كدر دكبي وقتي جو ميديا تركي الدنيا دائما آخرتنا خو بيرد بيشي أو نمعنا هنا إنه آخرتنا جيمس جيفري يعني أو دخوازية أمريكية يعني أمريكا دي بوارا يعني لفاتنا كاتية كرن تركي أمريكا حتى أنها جيمس جيفري بيشتغل دي جيبوتيا دا آخرتنا خو بشرق أوسط جيبوتيا دبيجت بينه أبهرما آرام يعني وين تزور دستية أو تعتارية للتركي نكي بس ما قلت يا إنه والله أمي هريزة كنت جبيدي كشينين يا مي قصد جيك كشينين قلت يا أمي هنا ويواري من بيلن يعني زور دستي كنكي وبس دوي خالد بخدجي ديزة قلت يا بيجد بانه ام نجهنا هي ارمانجا طليد نقبامو تركيا دا ابا هاد دي خويا كرن انه امريكي براستي حتى رجا فيكي ليكي ولو نادى خويا كرن دواركي دبلوماسي دا جبر قول انه تركيا انا بتركي رحنا وهي فيها وحنا قول تركي بقريناتو كبري وهي فيها وحنا قول كاربي وش روسيا قدكي او دي حتى برجا فيكي ليكي خواج بيشت ملتي كرد او هيزا كرد نكشان ديا هي پیش گرتیا هیزا کرد که هیزا کرد میزین جوا هیزه گرینگی گو دیجه داعش کارد که هی تو میزین هیزا کرد یک امین گو کاری به پیشا ایرانی بسکنه دندروی امی به دندروی سوری ده یعنی و تشتیه با خالیها امریکی دوقاین انه حتی کردا پیک بینن گو صبح وقتین اقوبیا دندروی سوری ده دیجه ایرانی واچه بون هایک دیسو کردا پیک بینن بیواری دشکه جبر حالش که امریکی حتی رجا ایلو خوش پشت هیزا کرد ناکشینن ولو سر میدیا بوری در ناخن بس استراتيجية وانا دندر سوري دا بتيبت نرجو باخوازيا تركيا ونرجو كيف تريد مشاهدة وقت تبجى اگر امريكا بشتا كردان برندا وشرطو مرجع تركيا جيب جينا كريان جيب جيناني درباري دركرنا چكدارن بيديل دورا روشالاتي چمي فراتي يعني اگر هيكو هر دو ولات هر دو آلي نكي جن ركفتنا كي درباري نافچايا آرام از بخود ميزين وبلكي بقنا واكي بس بالتايبات بلكي نرجو دا خازيات تركي بي جبرو انه دوار دبلوماسي وسياسي دا دنار نخويا قد ناقبار روسيا امريكا دتشي روسيا قبول كي تركي بكبي رجلاتي فراتي دا او ندبر جون ديا روسي دا بالتايبات ولا امريكا يبي اللي انه تركي بكبي بلاشكري خو بكبي وردا وزوردستي كي سر هيزا بو وامريكا قالك كافي كريه قالك مصروف بيه كريه قالك تعبير ديكيا واماده كريه جبوني شربيناي في المنطقه ده ده هذا اليادا دي خلينا انه تركي نتيجه تركي نكبي وي هرما ارام بلكي تشي حتى انها هي اخفتنا هي تشتكي دواري براكتيس نات يداني فرنسا تدخل اوروبا كتينا ابا هذا دي خويا كن انه هي قلت قويدا بس اصبح وردك برانيا بينا انه تركي وين نبا بارشك بي هرما هاي ارام دا وين نلقر دا خوازيا بينا داوي بي جبو میوانی می دکتر محمود عباس روکار سیاسی ایرو تلگلما و زور سپاس شروع اینتا. اوکی ایرو دیده گلان سال 2005 کسایتی اولی یا نافدار شیخ معشوق خزنوی جالیه اندامین استخبارات بناوی اولهیه اسمانیه رژیم اسد و هات رواندن دیگه حزیران همان سالیده ترمیوی پیروز لگوریستان کباجار دیر زوری هات دیتن شونا اشکنجه لسر ديار بو او يك بوجه شرمزاري جاليه ملتفه. ان الحقوق ايها الاخوه لا يتصدق بها احد، انما الحقوق تؤخذ بالقوه. دماء الشهداء يجب ان تكون قطراتهم سقيا لشتات حقوقكم.
خالا هری گرنگ و ناو هری گران بوها د ناو زاناین اولا اسلامی ین کردین روج آوا او شیخ شهیدان آنکو شهید شیخ محمد معشوق خزنوی. شیخ معشوق خزنوی کوری شیخ عزالدین جدایک بوی سال 1958 لگونده المعروف لباشور قامشلو و جبرکو کوری هری نزیکی دل باب خوبو ناوی کر معشوق. دکتور محمد معشوق خزنوی زانستیا شریعت اسلامی د دست پێکێ ده لسر دست باوی خواه فیر ببو و پشتره لپیمانگه شریعت یا با پیر خواه لگونده خواه لتنشت خوندنا خواه خوند و پشتره خوندنا خواه یا بلند لشاما پایتخت سوریه و جبر زیرکی آوی و جیاوازی آوید ناف خوندکاران ده جالی پیمانگه زانستین اولی لشاما پایتخت سوریه هات شاندن جبو مدینه المنوره لولات سعودیه کولور ماسترا زانستین اسلامی ورگرد هر وها ماستره که دیل ولات لبنان ورگرد لسر لیکولینه که درباری اولهیا جیانه ده اسلامی ده و پشتره فرنامه دکتورال ولات پاکستان ورگرد. جی باجار ادلب لسوریه تا باجار قامشلو شیخ خزنوی پیشنویجی آگلک مزگفتان و پیمانگه شریعتی کر و ناوندان و جنکرنا سنه یا خوندنا اسلامی لقامشلو آوا کر. بشداری ده هجمارک کنگر و سیمیناران لناو اولات و دروی ویکر و اندام هجمارک کومیت و کوملگهان بو. شیخ شهیدان لسر هیلا باو و کالین خواه یه نافدار بریکت کوکار لسر ریزگار کرنا مجی لگور شریعت اسلامی دکر هر وها نوجن کرنا اولی و دورخستنا گمانان یا کول دور مافان ده اسلامی ده رود دن به تایبت پرسا کردی هر وها گیهاندنا پرسا کردیش بو ولاتن دربو و میوانداری آبالیوزن ولاتن اوروپا. شیخ معشوق خزنوی کسایتی که نتو پرست بو و ودو خوند جبو مکرهاتنه بنتوا کردی و که دوم نتوا لسوریه و بشداریا کردان دریوبریا جواکی ده ده همو آلین جیانه ده و مکرهاتن بزمان و روشنبیریا کردی ده. باوریا ملت کرد لروج آوای کردستانه به شیخ معشوق دهات و کاریزمایکویا تایبت هبو دناف کردان ده جبرکو کار لسر یکیتیا ریزن کرد دکر و جهمو آلیین کردی و نیزیک بو. سرباری جهوی جواز دوارن سیاسی و روشنبیری و اولی ده. شیخ خزنوی راسری هجمارک آستنگیان دهات جالی رژیما سوریه و ریگری لپیش درکتنا وی جبو ولاتن در و دهات کرن تا ده هیوا 50 سال 2005 جالی اندامن استخبارات بناوی اولهیا اسمانیا رژیما اسد هات رواندن و دیگه هیوا ششانده ده همان ساله ده در میوی پیروز لی گورستان که باجار دیرا زوری هات دیتن و شونا اشکنجه لسر دیار بو و او یک بوجه شرمزاری جعالی ملت و دریو رسمین جنازه و بخاک سپارتنا شیخ شهیدان معشوق خزنوی 9 میلیون کسی کو بهتری آوان کرد بون بشداری کرن و تانها سالانه او روشته و جاندن جعالی کردان و کو شیخ معشوق بو یک جستیر نافدارین کرد دیروکا کردی ده. بله تماشاوان انهجام بهتر لسر رواندن و ترور کردن شیخ معشوق خزنوی راوستن نهاجی باسم شهید شیخ معشوق شیخ مبارک خزنوی لگل منه دنباش اگر تو دست پیک دجمر بحثا هرگولین رواندن و ترور کردن شیخ معشوق خزنوی بکن. دنباش سلاوریز رمضان هر اگر تو دنگه مدبهیزه از دخوازم و یکشتا بزانم بر چاوا شیخ معشوق خزنوی هات رواندن و ترور کردن جعالی رژیم اسد خودش معشوق خزنوی رو جای ده هیوا آدار 2050 هات رواندن دنگه باشه تی دنگه الو بله اگر تو دنگه مدبهیزه از دست پیک دخوازم و یکشتا بزانم شیخ معشوق خزنوی چاوا جعالی رژیم اسد و هات رواندن و پیش را هات ترور کردن اگر تو هرگولی نوی بدمه بله شیخ معشوق هات رواندن ده هیوا آدار ده 2050 دش قبل مخابرات سوریه ایخونمیج لشامی هات رواندن لمکتب اوینا صحا علي مكتب اوينا يقول الشامي بو اللي قال محمد حبش احياء السنه بو الويد مكتب هات رافاندن وخبر اوي تلفون جي قدبون بجا بيشتي لنا ضروري الشيخ عم شون الشامي ضروري الشيخ مرشد ومراد ومرشد شون الشامي بو الشيخ بقرن
أفر باناوينا ولو بيشتينا اسكنجاوينا چاوا چيبو امشي هقران مظاهرات چيبو الملتي كردرابو چو الشامي القامشلو للشامي حمكي قرانج بو خاطري در خستنا نسكرنا جي الشيخ الكودية رابو بري بيشتو 4 ساعتاش بو قوتنا وانا جم وزير الداخلية يعني وزير ناوخا قوتا وانا قو عم بيشتو 4 ساعتا ان شاء الله امي درخن كاب الشيخ الكوا شونا داخلي مراد ومرشد شيخ مراد شيخ مرشد شونا داخلي الداخلية قوتنا وانا نلجه من نلجم سياسية نلجم بردي للجم جنائية شونا جنائية جي وباشا كرمكن خورتي مجي مالبات جي الخوال درفا مابون شيخ مراد وشيخ مرشد دكتور وشافي يعني امي بيجن سويا كي اداري او سوار بونا قلت مشن اميشن جه بافيوا مي شاني وكن كم مشن تحقيق كن بافيوا امي بين دنا دفوانا ودمشن تليفون مرشد جي قلت مو شيخ مرشد جي قلت مو ابو شيخ مرشد قال اخي التليفون يم فكن زار وكره بيجن ولا فانا امر فانا ديسا رابو تليفون دانا وانا زارو بار اشتغلين جبو خاطري جوهرن درازوري او نزاني بوچن درازوري هو جوايا وچن جهكي بشعبك دي جنائيه يان جهكي جو شيخ لي هديه قرتن ماشين تاليا وينا بساعتها ماشين بكان درازوري وبابا في الفيديو أما مسألة مع الأسف شيخ مبارك يعني لقوري نرينا تا شيخ معشوقي خزنوي كما ترسيل صار رجيم أسد دروز ذكر حتى كو جالية اندام رجيم أسد وهاتا رافاندن وترور كرن خوش كامل وعديكو يكي مالباتا خزنوي بناوي خزنوي درابي بمقام الشيخ معشوق وزانا وأخفتنا وينا وخطابي وينا الناري وكمان بعربي بيجن ما كيجي ناطرسي او نام مشكله كمظن بوش بو حكومه السوري ودانو تصنعنا القل حكومتي مع سفارتي اجنبيه بون وتشو جم حمي هزي كردي بارتي مي كردا وتشو نيروزا يعني ندى ترصاو وشيخ وجوابا يهبو او يجي اسلام استعمال كر وكجواناجي دجمني كردا إيرو استعمال دكن شيء خطر بو طبعا هنوكو مالبات اجبو شهيد شيخ معشوقي خزنوي هنوكو مالبات وتشيركر وكا مالبات يبخدي ام حمي تشتي جمتي ام دكن ما الشيخ معشوق من الكلمة التي كردجي نايم تنيا هنوكو مالبات وتشيركر يعني دوسيا ترور كرنا الشيخ معشوق لدادجاه ناف دولتي هاتا فكرن يانا بس من أذى ملفات أنا هاتنا دانين ونزانا أجيانا من فرنسا الأوروبا ما بوشك سالم الفرنسا ما أم ملفات ما هنا ممكن حتى في ساعتين بيجن كشف بكن إنه والله أم ملفات كاك هنا كودي إنه حالي سوري زاني في ساعتين سوري شيء مشاكل كمظن سوري هاي الشارع أم ساكني ناس دبو تحقيقات فيتشيفن أو تحقيقات نجانا حتى أرمانجا خوش بوكم كاربن عم تخبتن باش بنرينا تا كي ببرسد بر ترور كرنا الشيخ معشوق تا ريجيم سوريا ماهر الأسد خسر ترور الشيخ معشوق الخزنوي ساكني بو منصور أبو مخابرات سوري بون يعني أتشتكينا نبشارتيا راستا دبيجن ولا أو مسلحية قد شكرن شتك أو هدفي وأنا خوش كامني دلال أو هدفي رجيم سوري قد دو تشوكاب كفريكي بكوشي يا كمين قو أمي خمشة معشو خلاص كنت شما خطر سر في رجيمي دو دوامين قو أف مالباتك أمي وابفخن كرنا أف مسلحية شكرن جبو خاطرين مالبات بفكفي أو سورة الشيخ أحمدي خزنوي بشمنا أم شيخ أحمدي خزنوي أم بارستن وفينا في أم بارستن أم بعقليته
ام في مسألة رابون نخوا وانا قلت له ما خزني خوين كان نواد او نو يفدو كوجن ويمشن ومج امرونن نعم امزان تشيبوا امزان تشي خفاسه شما ماشي معشوق هذا شوروبا قالك خبات كر منصور اشكره ليلة وضحاها وانا دي كان يفدو خط احمر بلي مش كان من دلال كلامك اما بچن سرکانیه جدرن خوجهی را گهاندن که ولاتی کی سرکانیه بو قربانیا گولین جندرمین ترکیه و یکدن جی بریندار بو جدرن خوجهی روجاوای کردستان را گهاندن که جندرمین ترکیه لسر سینور سرکانیه ولاتی بناوی حسین السخنیه تمن 33 سالی کرنا آرمانج و دست بجه جیان خواه دزدا ولاتیا بناوی سوسیل حمد جی بریندار بو پشتی در باسپونا چند مجمرکه جبون خوشخانه هاته و گوستن بردوام جندرمین ترکیه ولاتیان روجاوای کردستان دکنا آرمانج بدهان ولاتی بونا قربانیا گولین جندرمین ترکیه کمیسیون بلند یا کاروبارین پنابران یا نتوین یگرتی آمارین مها نیسان 2019 هم بلاف کرد دیده هجمارا گشتی یا پنابرین سوریه لکردستان و عراق بلاف کرد. کمیسیون بلند یا کاروبارین پنابران یا نتوین یگرتی راپورت آمارا مها نیسان یا دربار پنابرین سوریه لحریم کردستان دمینه بلاف کرد. کمیسیون بلند یا کاروبارین پنابران یا نتوین یگرتی آمارین مها نیسان یا 2019 بلاف کریه تیده هجمارا گشتی یا پنابرین سوریه لکردستان و عراق و هجمارا وان لگوری پارزگاه و باجار و کامپ و دروی کامپان اشکره دکه. هجمارا گشتی یا پنابرین سوریه لعراق و حریم کردستان 253,371 پنابره. هجمارا گشتی یا مالبات سوریه لعراق و حریم کردستان 79,284 مالباته. رژه و دابشکن لگوری پارزگاه حریم کردستان به ویرنگیه. هجمار و رژه نشتجی لپارزگاه هولیری 129,644 کس آنگو 51.17 جسده. هجمار و رژه نشتجی لپارزگاه دوکه 88,262 کس آنگو 34.84 جسده. هجمار و رژه نشتجی لپارزگاه سلیمانی یا پنابرین سوریه 2247 کس آنگو رژه 12.73 جسده. هجمار و رژه نشتجین کردین سوریه لجهن دنین عراق 3218 آنگو 1.27 جسده. دابشکنا لگوری کامپین حریم کردستانی پنابرین کردین سوریه کامپا دومیسا 1
سو 4133 کس دومیسا دوده 10508 کس کامپا گویلان 8972 کس کامپا اکری 1007 کس کامپا دارشکانی 11906 کس جه کردین سوریه لیدمینن کاروگوسکی 7839 کس لی کامپا قوشتا پجی 8186 کس لی کامپا باسرمجی 2857 کس لی کامپا باریکه 9016 کس هر وحال گوری کمیسیونا بلندیا کاروبارین پنابرین یا نتوین یا گرتی آمارا نیسانی یا دابشکنا لدروی پارزگاه آنگول دروی کامپین پنابریه لحول رین نوتو 8856 کس لدهو که جی سو 3409 کس هر وحال باجار سلیمانی جی 23201 کس ایرو ماموسین روجاوای کردستانی که لحولی را پایتخت هرما کردستانی دمینن جویان دی جویله ده بجارین رخصنی هماهنگی و پروسه خوندنی و اصانگیین لپش ماموسه و خوندکاران هاتنه گنگ شکرن. هلك مشاكل شيبون إيرو مخص أم كومبون كي تشيكن أم وضعي خب بشكل عام إيه معلمة إيه واقعي تربوي نافلاجي إنادة أم شيرو فبك دوام كهربن إعادة هيكلج اتحاد آخر شيء كتياخي أمام مستار تشيكن طبعا واقعي تعليمي انا ايرو بشكيد استك قال لك زحمه ديج برق منظمات دولي قدام ذكرن وتبني عمليات تعليمي جلاجينا ذكرن خوكشان دنشي جبولو تاثير الرواتب مع الماء تشيبو تسرب تعليمي تشيبو عدد الطلابات مدارسات كيمبون مسالات طلابي صفي كي إيسال طبعا وك بريار كي دركت بداية صالدة إنه يندمج بكن مدارس إقليمت فالبيدري حنك صعوبات شيبون يعني إيه طلابي ما بعربي تخينن تيك هفن مدارس ناف طلابي دندة ويقلكي معاناة ببينن مسألة زمان ومسألة بردوان بوني أفيك مسألة مناهجها ويقلكي جوات تشكي نهبل سروانا جبولو باش حركة شيبو أو بريال يعني سكني هات سكن عندن نا تنفذ عندن أفصالات شو أم ترسن إيس أفصالة بيش بيش ده في بريالي سروا بطبقين وان طلابا بلا بكن لقورس جي سكني وان وتاخذ مدارس إقليم ده وفعلا قالك بلكي طلابي ما التزامنا كان في مسألة هاند وحبك تسرب تعليمي شيبي كتيا گشتیا نویسکارو روزنامه‌وان کرد لسوریه خلاط هلبسوان مزن ملا احمد پالو یا سال 2019 دیاری هلبسوان عادل عمر سیف الدین دکه کمیته خلاط هلبسوان مزن ملا احمد پالو به سروکاتیا نویسکارو هلبسوان کرد احمد حسینی و اندام کمیته جی تنه هلبسوان کرد نارین عمره هلبسوان عادل عمر بزمان کردی لباجارک اصلی المانیا هات چاپ کرن دیده کمک جه هلبسوان وین جور بدور هاتن بلاف کرن بهتر زانیاری لسر جانا هلبسوان عادل عمر و دیوان و برهمن وی دوی راپورت ده هلبسوان و زمان ناس عادل عمر سیف الدین لباجار دیرکه کردستان سوریه و دمالباتا کنشتیمان پرورده سال 1905 جدایک بویا یک جن ویسکار و روشنبیرن کردی پینوس جهاتی کد دسپیکا جوانی خود تبلی رزن تفگرا کردی به بروانی دبردوزا ملت و خاک خود بویا هروها گرنگیه که مزن ده زمان کردی دمک و فشار لسر دهاتن کرن جعلی رژیم عده سلا داروا تابوی یک جوان کسی چالاک دوار زمان کردی ده خوندنا خویا سرطایی آمادهی و ناوین لباشار دیری که قداندیا و خوندنا بلند لزانینگاه حلب دبش زمان عربی ده کریا هلبسوان عادل عمر ده 8 سالی دست بنویساننا هلبسته به هر دو زمان عربی و کردی به آوایی که بهرمند کرد و بهرمندی هشت که هنرمند نمر محمد شیخ و دخوازا چند هلبسته که هلبسته نوی بگا دابکستران و بدنگ خوابیجا و دست پیک به هلبسته آزاد شیرین بو که نمر شیخ و آواز و دنگ خستران ملت کرد گلکی جوسترانی حز کرد آزاد شیرین وارکس دنی آزاد شیرین د 27 آذار 2019 چاپا یکم دیوانویه که 24 هلبستان پیکتل بازار کاسلی آلمانیای به ناو آزاد شیرین هات چاپ کردن
هەروە چەند بەرهەمێن وێ دن هەنا و بریارە دەدەمێ بێندە وەرنە چاپکردن بە هەلبەسین خۆی جۆر بە جۆر بەسە خاک ملەت شەهید ئازادی و ڕێبەرین کووردا یە دیرۆکی مینا قادی محەممەد بارزانی و حەفید و شێخ سعید دکە هەلبەستان عادل عمر دەمان نەهادە لە کامپا دۆمیز یا پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانی لە باژارێ دهۆکێ دمینە وش بەر ڕەوشاویە تەندروستیک و تووشی نەخۆشیەکە گران بووە مانیکاری وژ نێزیک بە هەفدیت نەکێ لەگەل بکن نەچیروان حاجی کمیته بسر نتوان یگرتی و داخواست جا قصده کر کوره لپیشیا گهاندن آلیکاریان جبو کامپا الهولبکه باولو سرجیو سروک کمیته و کولینان یا سربخواه درباری سوریه یا بسر نتوان یگرتی و راگهاند کو پنابرین دناوا کامپا هولدل گندواری حسکه دروشکه پر خراب دجین و پیوسیاوان به گهاندن آلیکاریان بلز هیا جبر و یک نتوان یگرتی داخواست جهازن سوریه دموکراتیک کریا کوره به داری خصن مروی آلیکاریان در باسی کامپی بکن بی درست کرنات و استانگیان لپیش گهاندنا وان آلیکاریان سرباجی کر کو بهتری 73,000 پنابر کوپرانیا وان جن و زاروکن تناوا کامپا هول دجین و دروشکه پر خراب دجین بله تماشاوان هجاب کم دیگه هجن دایان نوچین خواه بری بداوی هاتین اجاره کدن میسر نوچیان تبیراوات بیرن شاندکن و ناراتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه یا لهرم کردستان سردان اوفیس پارتیا دموکرات کردستان ایران کرد و که ایرو ده گلان سال 2005 شیخ معشوق خزنوی جالی استخبارات اولهی اسمانی رژیم اسد و هاتا رواندن ده یکی حزیران همان ساله ده در میویل گورستان که باجار دیرازوره هات دیتن جنس جفری شانده امریکای تایبت گشتان و چند جارهات پیشکش کرن هر شاد و بختوار بن